Lijepi pozdrav svima, moja Melita Falamić i ona su još jednoj fenomenalnoj edukaciji, a danas ću samo podijeliti informaciju koje su to dvije stvari koje su fenomenalne i ako ih budete počeli primjenjivati ćete promijeniti svoje poslovanje na bolje. Ovo je primarno za mrežni marketing, ali kad bolje razmislim, ovo u stvari funkcionira i za bilo koji biznis na svijetu, jer zaista je univerzalna su pravila. Recite mi, dešava li vam se da vam nekad osoba kaže, ne znam, javit ću se pa se ne javi? Ako vam se dešava, napišite mi da u komentarima. Dešava li vam se da osoba kaže uključit ću se tad i tad, startat ću, pa ne starta? Napišite da u komentarima ako vam se to dešava ikada. Zatim, dešava li vam se da osoba vam kaže joj ti radiš tu glupost, ne znam, tu piramidu ili već što god, i da onda vam se, uruši vam se raspoloženje i onako da ste nikakvi, kao šta sad, nekakvu budalaštinu tu radimo, napišite da u komentarima ako vam se i to dešava. Da se razumijemo, to su sve stvari koje su se i meni nekada dešavale, to su stvari s kojima sam se ja osobno poprilično borila. A danas ću podijeliti sa vama ove dvije stvari koje će vam drastično utjecati na vaše poslovanje. Ajmo redom. Prva stvar koja će vam drastično utjecati na vaše poslovanje je vaš nivo vjerovanja u ovu branšu, u ovaj posao, u proizvode, uslugu koju nudite ili šta god. Šta mislim po tim? Po tim mislim da vi imate vjerovanje da to što radite je dobro i da nemate potrebu da to imaju ljudi oko vas. Pazite što sam rekla. Da imate vjerovanje da je to što vi imate dobro, bez da imate potrebu da se neko iz vaše okoline složi s tim. Ključ. Jer ako nemate tu vrstu vjerovanja i u stvari da biste vi bili uvjereni da ovo što vi radite je super i bazirate to da dobivate podršku izvana od drugih ljudi oko sebe, onda će se poprilično dogoditi, kada osoba vam kaže joj ti radiš tu budalaštinu, šta se dogodi? Mi se, brate mili, otopimo se ko pahuljica snijega kad je sunce izašlo, kao ne, oni sad misle da to nije dobro, joj, ne. Mi u stvari imamo potrebu uvjeriti cijeli svijet da je ovo što mi radimo dobro. Ja nemam nikoga potrebu uvjeravati. Misliš da je budalaština? Good for you, super, ok, fine, meni je ovo super. Jer mi najbolje kad mi ljudi kažu, tu se ne može zaraditi. Ok, dobro, bit će da ja od zraka živim 5 godina, da sam samohrana mama i da sam posložila život sebi i djetetu. Biće da se ne može zaraditi. Drago mi što ti tako misliš, šta kažeš na današnje vrijeme? Znači da nemamo potrebu dobiti svaku osobu koja je oko nas da se slaže s nama i da bude isto oduševljena i da oni moraju imati isti nivo vjerovanja u to što mi radimo koje imamo i mi. Znači to je strašno oslobađajuće. I kada se to osvijestite da nije naš zadatak da uvjerimo nekoga da mora vjerovati isto što i mi, nego je naš zadatak pronaći one koji traže ovu opciju za sebe, život postaje sasvim jedna druga priča. Jer tada mi pričamo, pa da, to je bilo baš super za tebe, pa ti je bila sjajna u ovom poslu, pa joj, ovaj proizvod bi baš riješio to tvoje, pa daj ipak razmisli, u stilu, i onak čučimo i kontamo, valjda će se složiti s nama. Ne, naš zadatak nije nikoga uvjeravati, naš zadatak je samo jedan, pitati. Pitati. Da li hoće, da li neće, to je do njih. Ali naš zadatak je samo jedno, upoznat čovjeka i pitaj ga, upoznat čovjeka, pitaj ga, upoznat čovjeka, pitaj ga, upoznat čovjeka, pitaj ga. Ne upoznat čovjeka, pitaj ga i uvjeri ga. Ne. Upoznat čovjeka, pitaj ga, upoznat čovjeka, pitaj ga. Ako je rekao ne, ok, hvala ti puno, znaš li možda nekoga ko bi htio to. Ako je rekao da, super. Ako je rekao možda, to je apsolutno najgore. Pa se potrudite da ne ostane na možda. Radije neka bude ne, jer onda znate na čemu ste. Budite svjesni, ljudi na ovom području neugodno im reći ne, pa onda često kažu možda. I tu nas ostave u stvari u neznanju i mi mislimo da će se možda nešto dogoditi, a u stvari neće. Imati stav u ovom poslu je presudno. Puno ljudi trčkara za drugima. Šta mislim po tim? Sad će mi reći ne. Pa dobro, šta ako ti kaže ne? So what? Kog briga? Šta? Tebi je stalo
kao da on baš on da promijeni svoj život. A ko neće promijeniti svoj život? Ok, a šta, ja ga trebam uvjeriti da treba? Ja mu trebam reći, ej, ti moraš htjeti drugačije, znaš, ovo ti je fenomenalno, ti radiš previše, ti moraš htjeti više para u životu. Pa nije to naš zadatak. Naš zadatak je pronaći one koji traže drugačije i pomoći im da to ostvare. Znači, nije nam zadatak ikome mijenjati mišljenje ili ih dobiti da se slože s nama. Naš zadatak je samo jedan. Pitaj osobu. Pitaj osobu. To je to. Pitaj. Mi tražimo dijamante. Nema ih puno. Jel? Tražimo ljude koji žele promjenu. Nema ih puno. Puno ljudi priča da žele promjenu. Ali nema ih puno koji stvarno hoće promjenu. Zato trebamo pitati ljude. I trebamo ih pitati puno. I kad neko kaže u stilu, joj, ti radiš tu budalaštinu, to je njihov stav. Pa to nije vaš stav. Jel vi mislite da radite budalaštinu? Ja ne mislim. Ja fakat mislim da radim najbolji posao na ovom svijetu. Nije savršen, ali je fakat bolje od puno toga drugoga. Jer imam i slobodu i samo utičem na svoje prihode i još 100 drugih stvari, ne? Pa šta meni treba sada moja susjeda isto misli ako to što ja radim je fenomenalno? Pa šta mi briga što ona misli? To što ona radi od jutra do sutra, a meni stara žao je što su tvoje uvjerenja taka. A tvoje uvjerenje nije moje. Dakle, krucijalno je to da vi vjerujete u to što radite i da nemate potrebu, podvucite si za ono, boldajte, nemate potrebu da i drugi oko vas imaju to isto uvjerenje. Odnosno vjerovanje. I to je poprilično oslobađajuće. Okay? Je vam korisno ovo što sam podijelila sa vama? Je li možda vas malo podbolo? Napišite mi u komentarima. Druga stvar koja je krucijalna, a koja se isto tiče sastava, znači da ne biste trčkarali za ljudima. Otpustite rezultat. Kao što rekoh, nije nam zadatak da uvjerimo nekoga da je ovo poslovna prilika za njih, da je ovo proizvod za njih, da je ovo usluga za njih. To nije naš zadatak. Dok god to budete mislili da je ili nesvjesno radili, nećete imati rezultate. A dat ću vam na kraju sad neke primjere rečenica, čisto da shvatite o čemu točno pričam, tako da ostanete do kraja svakako. Šta kažu osobe koje nemaju stav i šta kažu osobe koje imaju stav. Dakle, ne smijete biti opsjednuti, grčevito se držati za rezultat. Jer ako se grčevito držite za rezultat, vi htjeli ne htjeli, radite greb. Joj, da, bi super bilo to za tebe. Ajde, kao naš, hoćeš sutra, ajde da se čujemo sutra, greb, ne? Zašto? Zato što, eto, baš mi treba taj XY bodova, ne? I ja osobu svjesno, nesvjesno, davim ih, jel? I šta se događa? Događa se da osoba ode. Znači, otjeram ih, a nisam ni svjesna. Jer ja bi tak njima sve ne parila, tak bi im pomogla, a u stvari ih otjeramo od sebe. Ne smijete biti opsjednuti rezultatom. Zaljubite se u ne. Uzmite si misiju da ćete skupiti 1000 ne. Da će 1000 ljudi pogledati poslovnu priliku i reći vam ne. Obećavam vam, kad to napravite, vaš život će biti u potpunosti drugačiji. U potpunosti. Skupite fucking ne. Skupite ga. Ne je dobar. To nisu ljudi koji ćete vi promijeniti naše razmišljanja. Nekima možda nije samo sada tajming. Možda im bude za 6 mjeseci ili za godinu ili za 2. Ok, to je do njih, to nije do vas. Ne možete vi ubrzati njima tajming. Ne možete vi njima posložiti situaciju da im šef za 2 godine ih krene maltretirati da oni požele otići. Nije do vas, do njih je. Dakle, ne možemo nekome promijeniti situaciju, ne možemo nekoga uvjeriti da trebaju, niti trebamo. Naš je samo jedan, pitati. Koji je odgovor? Do njih je. Hoće li odlučiti? Do njih je. Nije do nas. I vi ste sami donijeli odluku za sebe. Prepustite drugima da oni donesu isto za sebe. Dakle, mi radimo samo jednu stvar, zapamtite, pitamo. Kraj. A o rezultatima će oni odlučiti. E sad, da ne bismo bili tu imaju super izrazi u engleskom, needy, clingy, kao da se držimo za suknju, što bi se reklo njima. Ne možemo imati stav i ne biti takvi ako komuniciramo sa jednom ili sa 3 osobe tjedno. Ne možemo. Dakle, ako komuniciramo sa
malim brojem ljudi, što nam se dešava? Dešava nam se to da jednostavno htjeli, ne htjeli, mi se nadamo da će to baš doneti rezultat. Da je baš to što smo napravili da će doneti rezultat. I šta onda radimo? Opet podsvjesno skačemo im po glavi i nadamo se da će oni htjeti, da će reći ovo, da će reći ono. A u stvari, jedina stvar što mi trebamo je otpustiti i raditi velike brojeve. U velikim brojevima se skriva čarolija. Jer vi kad radite velike brojeve, onda ne morate reći da ste u gužvi, onda fakat jeste u gužvi. I ne morate izmišljati neke izgovore zašto se niste javili ili da komunicirate sa 100 drugih ljudi, zato što i to stvarno radite. Ljudi se ne žele pridružiti onima koji ne rade u životu. Ljudi ne žele pratiti one koji ne znaju kamo idu. Ne žele da nam lideri budu osobe koje, gledaju TV i komuniciraju sa jednom osobom tjedno. Biste li vi htjeli takvog lidera? Ja sam sigurna da ne. Kakvog lidera biste htjeli? Htjeli biste lidera koji zna kamo ide, koji radi svakodnevno, koji nema limita, šta god da vidi, kao ok, idem direkt na to, šta god da me strah, koliko god da me frka. Ta osoba bi vam uljevala povjerenje. Zašto? Pa zato što ako su uspjeli sami sebe to natjerati i dobiti da te limite, prevaziđu, ok, pomoći će i meni da ja napravim isto tu stvar. Jel? Znači, volimo biti okruženi osobama kakvim, koji su užurbane, koji su u gužvi, koji su u movingu. To su ljudi od akcije. Volimo biti okruženi takvim ljudima. A ako ste vi osoba koja u stilu oni kažu, javit ću ti sad, vi kažete, pa dobro, hajde, javi mi se kad stigneš. Šta? Vi sjedite doma, gledate TV i čekate njih da vam se jave. Hoće se uključiti u vaš tim? Neće. Zašto bi? Kužite? Dakle, vi morate znati kamo idete i vi morate velike brojke vrtiti i jednostavno ne biti opsjednuti rezultatima, nego akcijom biti opsjednuti. Koju akciju ću danas poduzeti? Danas ću poduzeti ok, inače radim 1, danas ću napraviti 2, ili ću napraviti 3, ili sam napravila 5, danas ću napraviti 7. Akcija. Želite nekakav rezultat? Evo vam načina kako ćete doći do rezultata. Zagarantirano. A da niste opsjednuti rezultatom. Jednostavna formula. Definirajte šta je to što trebate od akcije poduzeti da biste napravili taj jedan rezultat koji god da je. 1 bod, 1000 bodova, šta god da to je kod vas u kompaniji, nebitno je. Recimo da je sad 1. 1 nečega, 1 upis ili šta god. Koliko osoba trebate iskomunicirati da biste imali taj 1? Ok, super. Sad, poduplajte tu brojku. Ok? I onda još jednom ju povećajte. Znači, poduzmite akciju kao da hoćete imati 3. I opustite se. A radite akciju kao da ćete imati 3 i bez opterećenja. Relax. Biće 1. Ziher. A možda i 2. Možda i 1,5. Možda vas zakači i 3. Ali 1 će biti. Ali taj 1 se ne dogodi zato što sam mi zamislili da će se dogoditi, nego taj 1 će se dogoditi samo kao rezultat akcije koju smo poduzeli ili nismo poduzeli. A ja vam garantiram, ako budete tako radili i ako budete imali takav stav, ljudi će htjeti raditi s vama. Jer ste žena od akcije, čovjek ste od akcije i htjeti će raditi sa vama. Ali ako oni osjete da ste vi osoba koja sjedi doma čuči i razmišlja cijeli dan, misle da radi i vrti palčevima i onda valjda će ovaj htjeti. Što mislite, hoće htjeti? Pa naravno da neće. Naravno da neće. Jer zašto bi? Čemu bi? Daću vam još primjere za rečenice, neke koje sad mi padnu na pamet. Možete mi slobodno u komentarima postaviti pitanje, neke komentare, primjedbe koje dobivate, pa kako odgovoriti sa stavom. Znači, kako bi odgovorila osoba koja drži se za suknu i kako bi odgovorila osoba koja je lider i koja ima stav. Slobodno mi napišite komentare u komentarima to, pa ću vam dati ja primjere, jer evo sad nekim pada na pamet, ali neki mi i ne padaju. Denim što ste napisali, samo kratko. Ok, dešava se svakako, da. Pozdrav Tomo i Branka, pozdrav vama. To se dešavalo u početku, mada sam znala odmah reagovati i pitati ih čime se oni bave i kako je njihovo obrazovanje, pa smatraju da je bolje od ljudi koji se bave ovim poslom.
Mhm. Ne bih rekla da bi to odgovorila osoba sa stavom. Znači, taj odgovor je ono, branim se. Jel? Ono, u stilu, ja imam potrebu se obraniti to što ja radim. Ja nemam potrebu braniti to što ja radim. Mislim, totalno mi je nebitno ako neko misli da je kretenizam ovo što radi. To hoću reći, taj nivo sloboda, da jednostavno taj nivo vjere u vlastiti posao i da vam zaista nije stalo što oni misle. Znači, ako oni misle da je to kretenizam, pa dobro, što sad? Što ja imam od toga što oni misle da je kretenizam ili ne misle da je kretenizam? Mislim, niti u džepa, ni iz džepa. Ništa nemam od toga. Ni da im kažem nešto što će im promijeniti mišljenje i što će ih natrati za razmišljanje, mislim, ja stvarno želim tu osobu u timu, pa vrlo vjerojatno ne, njima će kliknuti možda za godinu, za dvije. Pa radije nek me gledaju, brate, ili kako uspijevam, kliknut će im prije nego da ih ja tu riječno pokušavam razuvjeriti. Ne? Evo vam nekoliko primjera, dakle, osoba vam kaže tipa, javit ću ti se. Ja? Šta bi rekla osoba koja nema stava i koja je za suknju se drži? Osoba koja nema stava bi rekla, ok, dobro, ajde, čujemo se onda. Ne? Osoba koja ima stav i koja gužvi, dakle, ja vam ne mogu to pojasniti, to morate iskusiti. Ja to kad kažem, ja to ne kažem zato što ja to kažem, ja to stvarno mislim. Dakle, ja nemam vremena čekati njih da se jave. Oš, neš, Bangladeš, to je moj najčešći izraz, to svi koji se sa mnom druže znaju. Znači, oš, neš, meni je fajn, sve mi je okej, ali nemam vremena te čekati. Nemam vremena sad ja tu čubit ili sad ja razmišljati hoćeš ti, nećeš ti. Dakle, u toj situaciji kad osoba mi kaže javit ću ti se, ja kažem, gle, tipa javit ću ti se sljedeći tjedan. Ja onda u toj situaciji kažem, gle, nikakav problem, samo sam u ogromnoj gužvi, da bismo se sigurno čule, stavit ću si ja podsjetnik, ne znam, u petak da nastavimo komunikaciju, da nikako ne fulam ti se javiti. I ja preuzimam. Znači, ne može biti da ja ostanem čekati. Ako osoba kaže, ma ne, javit ću se ipak ja tebi, onda bih ja osobu otvoreno pitala, ok, da li mi to kaže zato što ti je neugodno reći ne, ili ti treba neke dodatne informacije da bi razmislila da bi mogla donijeti odluku za sebe. Jer obično je to jedan od dva razloga. Jer ako ovo nije za tebe, please, otvoreno mi reci, radije mi je to nego da mi javit ću se pa da razvlačimo komunikaciju jer nepotrebno gubimo vrijeme i ti i ja. Znači, stav. Jer ako ne želiš, ne želiš, ja te neću uvjeravati, ali želim znati da ne želiš pa da ne gubimo vrijeme, ni ti ni ja. Ne? Dragana kaže, često osobe imaju podcjenjivački stav. Pa dajte mi neki primjer toga, ja iskreno ne znam i nemam ta iskustva da imaju podcjenjivački stav. To, ja bih rekla, opet kreće od nas, od našeg stava kakav mi imamo. Jer moj stav je takav i moje vjerovanje je tako da mislim da meni se niko ne usudi prići podcjenjivački. Jer osjete da to mene ne dira. Sad da mi kažu, ne znam, budalaština ili već što god, mislim, ok, dobro, good for you, s čim se ti baviš u životu. Ali ne u smislu sada da ja mislim u biti pojam s tim što ga pitam s čim se bavi, nego u stilu, iskreno otvoreno me zanima, jesi happy. I drago mi ako jesi i da ne tražiš ništa drugo za sebe i tako dalje. Znači, relativno je to i rekla bih da sve kreće od nas. Definitivno. Recimo osoba kaže, ne znam, proizvod je skup, sad možda bi osoba bez stava krenula pojašnjava, pa da, ali to ti je ovako, to ti je onako i jel vrijedi. A osoba sa stavom bi moguće rekla, da, možeš naći jeftinije proizvode, lošije kvalitete, ali nisi mi djelovao kao takva vrsta osobe, ja bi što si odlučio. Dakle, jednostavno da zaista nemamo potrebu trčkarati za ljudima i uvjeravati ga da je to što imamo, da imam vrijednost. Jel? Jer tim ponašanjem mi rušimo vrijednost tome što nudimo. Stav je zaista ključan. Persa, da, zaista stav je ključan, bez njega ne ide. I 99% ljudi u mrežnom marketingu u stvari nema stava. Drže se tih rezultata grčevito i onda dođemo do onoga da smaraju ljude, da uvjeravaju ljude
i zato ljudi preziru mrežni marketing. Ne vole ljudi mrežni marketing, oni ne vole marketare koji krivo rade. Dakle, stav, vjerovanje da to što mi imamo je dobro i sjajno bez obzira šta drugi oko nas mislili i da nemamo potrebu da oni misle isto. Okružimo se onda onima koji misle isto i što nas briga. Jel? I druga stvar je, nije naš zadatak da nekoga uvjerimo da se uključi, nego naš zadatak da pitamo. Pitamo, koliko ste ljudi pitali danas? Koliko ste ljudi pitali danas, jesu li otvoreni? Samo to. Uzmite sada svoj Messenger, prođite kroz njega, prođite kroz poruke i vidite jeste li svaku osobu s kojom je u Messengeru, s kojom ste komunicirali, jeste li svaku osobu pitali je li otvorena? Ako niste, do it. To je jedini zadatak koji imate. Jer ako je osobi pravo vrijeme, ako mi pravi tajming, pa da ih ne znate zaključiti, sami će doći reći, ej, daj, šta trebam ja raditi? Hoću, tražim promjenu u životu. Jer šta god da mi izazovi, da ne znate, znate šta je rješenje? Povećaj brojke. Nisi dobar u komunikaciji, povećaj brojke. Premalo ljudi uključuješ, povećaj brojke. Premalo proizvoda prodaješ, povećaj brojke. Nemaš stava, povećaj brojke. Sve je rješenje, povećaj brojke. Ima smisla. Nadam se da mi koristilo ovo što sam podijelila sa vama danas. Ako vam je koristilo, podijelite s drugima, šerajte, da i drugi ljudi nauče ovo, da prestanu uvjeravati druge, da prestanu smarati i napišite mi u komentarima koliko vam je koristila ova komunikacija. Ako ne želite dužiti, dovoljno je da napišete korisno i bit ću vam zahvalna. Fenomenalan ostatak dana vam želim, a što da vam kažem, primijenite ovo jer moj cilj je upravo vaš uspjeh. Pusa svima, čao!